بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمها لبد عزتري مسلم أخنا أخت هذا ميدو أرمن ناكيغا ميوا حادثة كي توبة لبي تيم بيكالك واهكا هذا كيف كنتو مي بيكالون وكي خاصة وني نبي صلى الله عليه وسلم کے صحابی بیکلن نکیوس eheng insanun take effadan insanun take kukkureve em ekerek fono ke haya pulgas Allah taala e bekalun ge teren kukkurun ete bay bekalunna tauba levvi ehennames wakin khassako tim bekalek ke wahaka khassawa sababaki Allah taala kirt qur'anuga mitim bekalunna tauba levvikam ge khabaru not aaye bawala bapawati eme dalgol men qur'an kiyawun daru guys etim bekalun ge wahaka tim bekalaka tauba levvikam ge wahaka kirt qur'anuga asave ade mi hadisa hingani hijran nuwana haru rajab mahuga Tabuk hanguramaya gulifawani ema nabiya sallallahu alayhi wasallam ge hayatu ge emme fahu aharta ge denne vidan eni nabiya sallallahu alayhi wasallam hijran 11 wana har ekerek faana waharavi ema hijran 9 wana haru rajab mahuga hinge hangurame emme tabuk hangurame ge ema ge faanu ge hayatu ge emme fahu aharta kuga ingadiya kamemme ade nabiya sallallahu alayhi wasallam ya khabar bi wadaagannawani romanun eru izamanuga emme warugada mihun ei romanunna farisin izamanuga emme warugada de dawlen ei romanunna adi ghassan wannage mihun islam din nattalu mattaka warabbodu lashkaren ekko madinayen hanguramen anna wahaka eru Nabiya sallallahu alayhi wasallam e wadaagannawani are eru Madina ge halat wani wara gosefa mi khabar liuma ekiga Madina ge terega den emihun asdane kamuge shuur wani ufadifa mikan egende Umar radiyallahu anhu riwaqrafa hadith nuwata wahake gannani Umar gafanu daloni timannage sahabiye ekuveriye ansariye bekale madina ge tankole mati hisabuge olugamun kendiye ege tereng ebbe kalaku komme dohakos wadaagannawani nabiyya sallallahu alayhi wasallam gariya ilmu ungeni e hinga kantattaka e kantattan hodu mattaka anebbe kalaku madukurani debe kalun derul mattaka kurwa masakkatuga bakare hoyeppuma adi ehene kantattawga madukurapani hisabuga den reebumun komme berek kalakos wadaagen anebbe kalakan eduwahu bawala bafa qur'an ge ayat taka hadith taka miwahakata kiyade pane Umar gafanu dalwani erreko timannege sahibu miya ansari bekalaku timanga gafanu ge dorkoluga warabbara chalagenejje timanna timanga gafanu waranga waha dorhulu walum afo denneime e miyun anguramen ai heye ege bandane nuneke evura maabudu kamen ingejje evura maabudu kamen vejje Nabiya sallallahu alayhi wasallam ege ifanu ge huriha amikamalum warikofiye kommeges algoduge inna wahakennu mi ehnames Madina ge terega birwerikan ufadifawa minbaru mi wahakan bes engende ade Nabiya sallallahu alayhi wasallam gastu kurivi emihun Madina ngomge kuriga emihunna hamaya anguramegen diumattaga ei tabuka am halataki Nabiya sallallahu alayhi wasallam hangurame wadagannawa kamga awanama hangurame tayyaru man i'lan kurabba ehennames daane kole ekalepan sirru kurabba
දාන ෆරාත හංගුනාම මි වඩාගන්නවනි කොම්බේකා දකොලකම් ආම් حالتකි සිර්රු කුරෙපුන් එන්නමස් මි හංගුරාමේගා එකරෆාන් ඉලාන කුරෙවි තෙම කරෙක්ෆාන මි දතුරු ෆට්ටවනි තබූකෂේ මිමිහුන්න හංගුරාම කුරුමට්ටකේ එකරෆාන් ඉලාන් කුරෙවි ඒගේ සවබකවි ලොබදහුන්නේ අදුවුන්ගේ අදදු ගිනවු එමිහුන්නකි බොඩු ලෂ්කරේ zamanuge emme waruga de dawlen ei emiyunge adadu ginawun adi madina ga ewagudu halatu davvun ware nuheta gina duwastake bum sabun eru madina ga muslimun veetu kuramun dei bodu tadumodu kame geterege muslimun ulamun dei e hangurame rangula tayyaru mattaka egere faun ekote kantatta korevi tabuka ki madina ge uturun gagadaka hassatega kilometer durga watane ema daturge rasta diguwan sahara terege datur kuran jeheni fene michi maduwan fenlibun datiwan hangurame rangala tayyar umattaka egere faun i'lan kurevi e hangurame wada ganna watan enne weslobita kunne balla sahabin ekaman ijaba devvi bodu lashkaraka hangurama kurumattaka rasul sallallahu alaihi wasallam nimmewum ebekanu rasul sallallahu alaihi wasallam ga amur at-tabawi nasru devvani allah taala kama allah taala ekalange rasula ga amur fulat tabawa ad allah ga amur fulat tabawa mu'minunna gellene nukurawwanaka ekamuge itubara yaqinkan muslimunge hittoga wane ashagempa eme iman kamek zawabun ebekanu nukum wadaganne labata khunne madina ge halat mifad halataka mefawtumun kit qur'anu ge khassa ko tauba suratu ge eteken ayateke angurame diumatteka muslimun nan hivvar devva allah taala bawala bafave ege teren ingati ge allah wahi kurabani ya ayyuhalladhina amanu iman bejemistakunne ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard tabamihun angurame dashe enge on hindu kivegento tabamihun bima baruheli wegati arditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah tabamihun akhirat afre duniyege dirulun uluma lobi kurani heye ruhani heye fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil duniyege ufala aramaki akhirata bala fa waram ves madu echikama adi en ayate allah taala hangurame nudami hunna sifakorobane illa tanfiru wa yu'adhibukum 'adaban alima tabamin hangurame nunukunna nama ilahu tabamihunna vendane 'adabakum 'adabu dibfane wa yastabdil qauman ghayrakum tabamihun nun ehim bayin allah taala ginna wafane emagit qur'anu ge ayatin bi bawale beni hangurame diumattaka ehme rasul sallallahu alaihi wasallam hangurame tayyaru mattaka i'lan kurumun sahabi bekalun ebekalaka libi wadagen wa minbarakun heda kurumun genje abu bakr gefan wadagen nevi ekale gefan ge muli mudalaigen rasul sallallahu alaihi wasallam eche belle umaffahu ekale gefan ge wadagen nawa abu bakr gefan ge halat ekale gefan sual kurfani kare gefan ge ahul werinna heda kuruma behetti kochitoe ekale gefan dalone allah ekalange rasula timanne ge ahul werentaka du kofat mi annane umar gefan ekale gefan ge mudal ge deba ko febba heda kurevi uthman gefan wasteka salis jamal tayyar ko devi adi fastolos as tayyar ko devi hanguramettaka uthman gefan heda kurevi ginakamun rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ma darra uthman ma amila ba'da al-yawm miyadafa uthman gefan kurika makun gefan gellu mennete defahar hadis kurevi ekane gefan heda kurevi ginakamun sahabe bekala komme bekala ko se bekala ka libigen wa minbarun heda kure kieta anhen kabalun ekabalun ge ga gala fawa gahana eddan den sadega kurevi allah ge mauga emiheka lifawa echi emiheka heda kurim ehennames madun muda devwa fawa mihun ebekalu madun heda kurumum munafiqum malame kurim allah taala ebamun qur'anuga e malamata raddu devim الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات emihunni mu'minun heda qura sadaqatan ecchi kiyamihunne والذين لا يجدون الا جهدهم
ebami hunna mu'minun lilfawani ebami hun qura masakkatun kiriya fudemin ware fayaskharuna minhum munafiqun mu'minun nan eccheke sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim Allah Ta'ala ebamihum mu'minun nakuri furassara ga badaluga ebamihun furassara raddu kurbe wa lahum adhabun alim adi munafiqun nan muri wendenewe adabe emle bidakhunne mi kiit qur'anuga mi angurame barala fa minbaru adi bay bekalun mihuriha kamaka ekeke tin jama'ata kanuta tin bayka angurama ga bayarnoy furtam beki emihege bani halat hurigotun faqir kom ga sabun shar'i gotun Allah Ta'ala uzur devwa famihum ekit qur'an ga Allah Ta'ala bekelun ga waq bayan kurfa wa hikrwani laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda nikametin ge machka adi balmihun ge macha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj adi heda qur'an ecche lifan wa mihum war duru hisamaka datur jam jehene ema sawari hodan jehe adi ekaku sawarum anekaku fabafa aram kurum egotaka ves nudeve mihun demihun timmihun sawari eka arage wadagen vehenna mes egotaka ves nulibe mihun emihun ge bacheka faafennete Allah Ta'ala wahi kurabane bay bekalum faqir kam wadagen tanone e Allah ge rasulaye timanna tuko sawari ennete kalega faano kommes koteka sawari hamajissa devashe Allah ge rasula ge arihuga hangurama ge baavir wadagatuma shauq werikamaye kiga ennes rasul sallallahu alaihi wasallam hadis garmani timunge faano gatuga nete ehem burumun ebe kalunge lo karune furigen baalo ebe kalun emuri wada gannawani Allah Ta'ala kitu qur'an e wa kes bayan kurafa fawe mi furtama mi unnaki furtama jama'atu ke mi unnaki shar'i gotun uzur de wafa mi hum ane ba mi unnaki munafiqun tereng bayaku mi hangurama gas baaveri ennamas ebbe hangurama ga baaveri nuwe ane beki shar'i gotun uzur lifa nuwa mihuriha kame hangurama diyomatta ka sawari adi mali gotum badani gotum maddi gotum sharut furihama wa mihum ennamas ebe ka onnaki mu'minun mi timbe kale gewaha kame ennani ay Ka'b ibn Malika Murad ibn Rabi'a Hilal ibn Umayya mitin sahabi be kalum bebekonnaki mu'minun ennamas shar'i uzuren netive anguramaya wada nuganne one bebekalunna adi bebekalun ge wahaka Ka'b ibn Malik mege terenge bekalak Imam Bukhari ge refano ge sahih ga ganna fa mi hadisa wala tafsil ko Ka'b ge fano vidalwani timange ade nune amko nabiyya sallallahu alaihi wasallama ekega hangurama nogosurume ege refano arihuga huriha hangurama ga timange refano bayar wada ga time badur hangurama fiyewa badur hangurama eki aslu hangurama ka nun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nukme wada genneve badur hangurama ka evs begala bawer numakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bad behe radd nukurabba nabiyya sallallahu alaihi wasallam nukme wada genneve makka ke quraishun muda daken hifagen gafilain huttuwa emihum muslimun ge atum feerigen fawa mudaluge badaluga e muda hodumattaka ahennames Allah Ta'ala liwa fa waqad hangura men higa muslimun kamyab ve ekefan vidalwani ehme timan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hangura me tayyaru mattaka gowale pamun timan bes ehem be kaunna ekiga hangura me tayyar kuru mattaka tayyar wime homme duhakos ebe kaunna ekiga hurifa ebe konna kiga tayyaru men ulefa ekelefan wada gannawni ehennamas haqiqatuga tayyaru wada nugannawa migota komme dogos kantatta kuramungos emme fahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam madina nukume wada gannawani madina nukume wada gannawmun ekelefano dalona dimen hiten eriye adi edduos fahun nuni dedduos fahun bas baddale vedane siris has mihunge bodu lashkare ge waak medakkane ema eha baraka daturen nukureven ema wakinda mihega edduos dedduos tinduos terega baddal kurevidan emme anekka sedduos las kurevi anekka sanedduos las kurevi mihen gossa timen gefana yagin vejje den lashkare baddale nuwanakan lashkar ka den baddale nuwanakan yagin vejje warabada dere vejje egere fano anekka gastu kuri nukume wadagatuma dembes nukume wadagatuma gastu koroma fo den anekka madu kurevi egere fano vidalwani
mihinne kantattavi eru madina ge terega nufene madina tene fennani shar'i gotun uzur devwafa wa mihe nuata munafiqe kan emmen danna mihe ege fana magumacce nukumijja fennani bali mihe nuata faqirukum musawabun sawari nulimun musawabun mankuranjawun mihe shar'i gotun uzur devwafa wa mihe nuata eke munafiqum emmen danna kala mihe mi fennani eme kiya asar qur'an to komme gote bes ege fana me gote kantatte vejje den ege fana mi ege wada gannawani khabar libeni nabiyya sallallahu alaihi wasallam emuri madina wada gannawa khabar ege fana mi libeni ege fana wadaloni madina nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada gannawa khabar lewun timanna tayyar kurime uzure dakkane wahake onnanata timanna tayyar kurime uzure dokutaken hadagen war rangol uzure tayyar kurime ehim nas bashara kurime gobato komba ke to dakkane uzure tayyar kurime ege fa medalon ege kurin nabiyya sallallahu alaihi wasallam timannage khabaru estevi tabuka gosse ege fa tabuka faama adagen ka'b bin malik fene wada nuge ege fa ekam khabaru asawani ege fa qabila ke miun gennawa ege fa nuge khabaru esum emi mudannawani allah rasula ena amilla nafs miha fenigen bodavegene nai muad gafa danna nunake allah rasulae timammen nudeke me ka'b bin malik kiban hew kamen menwi eur ma nagol bekeleke hew kamen menwi timammen nudeke me kommes nabiy sallallahu alaihi wasallam madina wada ganajje ege fa wada gannewi ramadan mahegga ege fa nuge aade ki aamboko ege fa madina berakos kam ga wanama madina wadagen misjid ga derakwe namaz kuramuma fa uden ege fa sahabi bekalonna wahaka dakkawa efu ge kola wada gannawani kommo jes nabiy sallallahu alaihi wasallam wada ganajje ka'b bin malik ege fa na badal kuran wada ganajje ka'b ge fa ahu sallallahu alaihi wasallam ariya wadagen salam gowa nama nabiy sallallahu alaihi wasallam salam ge jawab raddu devvi den ege fa no gennawa kærige bendu mofo nabiy sallallahu alaihi wasallam ajkarwani kalige faano daane sawari bis tayyar kurevvi men nunto kivegento wadanu gannevi ege faano dannawani eva kuta gutiman nabiy sallallahu alaihi wasallam garivga iturfulu hedumuge manaki iturfulu hedumuge gastu hingajje teda denne me allah ge rasula timanne huriha sharute furihame ehenna mes kantattavi mihenne timage faano wadanu gannevi wage wada nugannawuniye nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani kalegfan tedu wadagen dashe allah taala hukumen iwafu madante kam kufan vidaloni haddiya ite bekalum migoten uzur hushalwe bekalonna nabiy sallallahu alaihi wasallam faafusu menge dua kurabiye timanna uzur nuhushalamu timannege gaatimak menga asbuniye kivegento uzur nuhushali uzur hushaheli nama nabiy sallallahu alaihi wasallam faafu somange dennevi he ege sabum faafu bohegen daane urihamis mihedi mihenne ege fa dalwani timan mi denne gota tedu bahum wahaka dekki miheku veheye mane dannawani aayke hilal ibn ubayya adi murarat bin rabi kare fa denne fadanna dennevi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis koreviye hama egota yabe me namad hukume bawala fu madandin emuridaasha kommekas mi kantata vegen diego teki efo nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani mu'minun amur kurabani bamunna waha kanu dekkuma mi timbe kalunna waha kanu dekkuma manaki boycott kurma egus waha kanu dekkuma ana debe kalun hilal ibn umayya ya murarat ibn rabi' radhiyallahu anhum debe kalun ge wadagen kirti kurabam veddevi namataka bis jamaataka wadanu gandawa enna skam gafan daloni timan jamaata wadagen namaz kurabwa salam go haddame efara ko sas nabiy sallallahu alaihi wasallam salam ekelefan goni ekelefan wadaloni timan kelefana yagine nuwe ekelefan ge dufulu haraka kurikame nuota nunkan yagine nuwe salam ge jawab raddu kurikame nunkan ekelefan wadage miskit go ekelef nabiy sallallahu alaihi wasallam kaniga sunna namaz kurabwa suttawne ekelefan nabiy sallallahu alaihi wasallam nuballawa kadiga ekelefan ballawa ennes ka'b kefanu ekelefan medalon ka'b kefanu sunna namaz kurabwa feddum nabiy sallallahu alaihi wasallam ekelefan ballawa kama komme gote bis mi gota kantata vegendi mi istagun ekko gulun kanala din ka'b kefanu dalon ekelefan garihuga kudairu bodu ekelefan emme gang ekweria
abu qatada gege furalu matin e bagicha tere atimanna sirrun mihuna nufenna gota furalu matin bagicha tere wadijjama wade mi abu qatada badal kurani mi egale fanuge zaman vi ekveriya den hadana goten ebbes miyako wahake nudakka as abu qatada ariga medannawani hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasuluhu kare fana ege wada gannawen nun heye timanna Allah rasula deke lobiwa ko ege fana ebbes jawab vidalno anekka sidalwane mihe tim fahar vidalomu abu qatada vidalwani Allah wa rasuluhu a'lam Allah ikalanga rasula mola denode gannawani ekote ege fana vidalomu ka'ab ge fana ge lofolon karuna ohrigen diya ege fana anekka sirrun e farumatin nukma wadagenne migotuga veedu kuramundi hutta mebeni ege fana efaharabu madina ge bazaratuga hingamundane ko miheke monani hen gawmeke miheko yafarin e miheko monani kobahe ka'ab de mistakun ishara ko fe ka'ab ge fana ishara kurmun sidiyen arwani ghassan manhage ras ge fana ge fonwa fa sidiye misdiga mennani timannen aduwijje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fana ge sahabin kale fana gulun kanala fikama e kale fana ti evra ma sharaf ver bekalke kale fana ebri wada ganna washe timammen gari kale fana gulun damatta kale fana ihsan ter kon itana me tag fana dennawani timanne ippolangeriye anakka aden imtihane me ballawa medo algon menge terei mes algon menge dulum wahaka dakka divehi lehinga bay mihun kafirun rustumattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam qur'anan ecchi kiya emihun gawmtakun wazamirikan hodumattaka bayantaka ecchi nere hadani enna skam ke fan mihalataka sindalwani mi anen imtihane din ekere fan ACT fango skudi gollafa andalane mi gota salis revum anekka imtihan waragodawani nabiy sallallahu alaihi wasallam amur kurabani ekabalun mibekalun amem kamalun ekamalun na ebekalun na duruma amikamalun mibekalun na duruma hilal ibn umayya ki duwaswi bekale ekere fanu amikamalun astanawani Allah rasulaye timanna meenume ekere fana khidme kuran meenume ehma timanna izna devva sha rasul sallallahu alaihi wasallam izna devvi ena hidalwani ambi firikamuge evves kulume nobevu mattaka egamana dannawani Allah rasula mi imtihan kurmati faun ekere fanu ke kamaki gegawe ruime ituru evves kame ekere fanu nukurave ekere fanu kamaki eiye den komme gote ves ka'ab ke fanu mi khabar libe nabiy sallallahu alaihi wasallam amur kurave amikamaluna duruma ekere fanu dalwani wari kurumattoe angawani nuni waguti gutun durumattoe ege fana denneveni waguti gotun duruma te ege fana amikabalun amur kurabani ekamalunge geya ekamana ge geya ma miha ge geya wadagen ketteri uma ege fana amur kurabani komuges ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurabinama wariwam bes tayyar ege fana tin darin ekamana kiban libifave ennema rasul sallallahu alaihi wasallam wari kuruman engeinama ekama bes tayyaran undawi homme godeve salis re fansas re vejje ka'ab ge fanu nama fadis namaz kuravagen ere wada nugannawa masjid nabawiyeka fadis namaz kogen hunnawane kon adiveni miheku bahana goala vaadu ya ka'ab abshir e ka'be ufafaal qurashi ekare fan daloni e adu ibuma ekiga timage fanan ge wadagen fiye mi kantatta niumangai tin Allah gadrata shukuruge sayedin ekare fanu jessevi den ekere fana wadaagannawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha wadaagannawani e Allah ge rasulaye kalege fanu devvi maafettoy nuwata Allah ge hadratun baawale bi maafettoy ekere fana dalwani Allah ge hadratun baawale bi maafekama yafahu mi kiitu qur'anu ge mi ayat baawale bi ekama gulegotun tauba suratu ge sateka sataron ayatun fishiken sateka nawaron ayatam Allah wahigurwani لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله تعالى نبي عائشة أدي مهاجرنا أنصار بيكلنا التوبة لفيه الذين اتبعوه في ساعة العسرة
إبيك هنك داتكمك وقتك نبي تباوي ميهن من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إيجترين بايك هتا مغفرد ما جاب فيه ثم تاب عليهم إبيك أن توبة لبيه إنه بهم رؤوف رحيم الله تعالى إبيك أن نوهن أوغا وانت رحيم انت رسكلانge وعلى الثلاثة الذين خلفوا هنقرام النقص فسجون تنبيكل نبس توبة لبيه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض إبيك أن بين تناوس بكم بين بس داتي بكن دي هندي بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم أدبيهم نفسه بس داتي بكن هنجي هندي أما إنسان كمكا ما بڑا هاسوي جكم غانا إينيا ما نيجي داتي بكن هنجي دان إذا من تناوس بس داتي بكن هنجي دان وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه بيكرون يقين كرون يده الله كي نرسو من سلامة فانين هم إكني كوجكي الله كحضرة عبر ديون كمغا أنا كي توباهم كمغا ثم تاب عليهم ليتوبوا دين الله تعالى بيكرون التوبة لفيه إن الله هو التواب الرحيم الله تعالى كي توبة كنا لفا الرحمن توبة كنا لفا رحيم من ترسكلانge إف وهي كروني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيمان بالجميع تكون تمام الله تعالى بروة وكونوا مع الصادقين أدي تدورين ناكي كواش أهلو بتأخذنا تدورهم كسبب الله تعالى يبيكون التوبة لفهم أدي كي تك دوغو هدي ميون كواكس الله تعالى دوغو هدا أزور هدي ميون كواكس الله تعالى بيان كربي الله تعالى وحي كرمني إباميون تباميون رحمتك تباميون كاتوكا دوغو هواكم ولينتهم فإن ترضى عنهم تبامي يبيون روحون كمكو فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله تعالى روحي ودي نغنواني فاسق ويميون دكه الله تعالى بامي أزور أدا دوغو هدي ميون دك الله تعالى روحي ودي نغنوا نمي آدمي بلوا تدمون مغ سوابون كامياب وي ألمن ترين كم مية إسفاف كرويدا نمية الله رسولا ورد دان مية كم آدم كداري كي إسفاف كروي نمية إنما هم يكن مجكي الله كحضرتك فافسوا من يدنهم الله تعالى إله كحضرتك فافسوا من يدنهم وميها فافسوا أي كتم بڑ فاف كم قاينمس الله تعالى كي القرآن وحجروني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كليفان بدال واشد من الله كعلتهم كتيرين إبامهم عمل نفسه فاف كرم إسراف كفاميون لا تقنطوا من رحمة الله يبامهم الله كرحمة أميد قنان الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إمها فافتا يتم بڑ فافه كم غاينمس الله قربه الشرك كفاف بڑ فاف كم غاينمس توبه وجهيا الله تعالى فسوي إنه هو الغفور الرحيم الله جنا فاف فسوا رحيم من ترس كلانge آدمي ميواهك كي دعاك أومن نبي فافتك الله كحضرتك فاف فسوا من يدنا وابكم غلبهم الله تعالى المكبين على توبة قبول كرفهم هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.